umubabaro, agahinda, intimba n'amarira nibyo byiganje mu mitima ya benshi nyuma y'urupfu rwa Dr Paul Fama witabye Imana kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Gashyantare umwaka wa 2022. Dr Paul Fama Edward yari impuguke mu bijyanye n'ubuvuzi, yafatwaga nk'intwari ikomeye mu guhindura urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Yitabye Imana ku myaka ya 32 azize uburwayi. Nyakwigendera Dr Paul Edward Fama yagize uruhare mu bikorwa byinshi bigamije guteza imbere urwego rw'ubuzima cyane cyane mu bihugu bikennye n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Ndetse uyu mugabo yari umwe mu bashinze umuryango Partners in Health cyangwa se inshuti mu buzima, wagize uruhare mu kubaka University of Global Health Equity, kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi n'ubuzima kuri bose. Uyu muryango kandi ukaba ufasha igihugu kugera ku ntego z'ubuzima, harimo kurwanya impfu z'abana n'abapfa bari kubyara, kubona ibikoresho by'ubuvuzi bw'ibanze no kongera umubare w'abaganga bita ku barwayi. Tariki ya mbere Nzeri umwaka wa 2019 hari kwa gatandatu nibwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yambitse umudali w'Igihango Dr Paul Fama hamwe n'abandi 8. Perezida Paul Kagame yashimiye uyu mugabo cyane akazi gakomeye yakoze mu Rwanda no ku isi hose muri rusange bijyanye no guteza imbere ubuzima ku rwego rukwiriye kubaho. Dr Paul yagize uruhare mu iyubakwa ry'ibikorwa remezo mu buzima bitandukanye, harimo ibitaro bya Butaro biherereye mu karere ka Burera bifite umwihariko wo kuvura kanseri, hakiyongeraho na kaminuza ya Global Health Equity yatangijwe mu mwaka wa 2015 i Butaro, itanga impamyabumenyi z'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubuzima. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagaragaje ko urupfu rwa Dr Paul Fama ari igihombo gikomeye, avuga ko yaragizwe n'ibintu byinshi by'akamaro bigoye kubonera mu muntu umwe. Abandi bagize icyo bavuga ku rupfu rw'uyu mugabo harimo Dr Agnes Binagwaho, umuyobozi wungirije wa UGHE. Mu magambo ye agira ati: uyu munsi ni umunsi ubabaje kuri twese, ku muryango wa UGHE, umuryango wa Partners in Health, u Rwanda, Afurika ndetse no ku isi hose. Dr Fama yari inshuti n'icyitegererezo kuri benshi muri twe. Twabibutsa ko Dr Paul Fama yavutse tariki ya 26 Ukwakira mu mwaka wa 1959, avukira North Adams muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akurira muri Leta ya Florida. Mu buzima bwe bw'amasomo, Dr Paul Fama yize PhD na Master's degree muri Harvard University, Bachelor's degree ayiga muri Duke University, naho amashuri ye yisumbuye akaba yarayize muri Hernando High School iherereye muri Leta ya Florida. Dr Paul Edward Fama asize umugore we Didi Bertrand n'abana batatu, Sebastian Fama, Elizabeth Fama na Catherine Fama.